This is how happy the Batak tribe is in the atmosphere of Tortor Batak and Gondang Batak, where Tortor Batak and Gondang Batak are one of the traditional art of the Batak tribe, which have been passed down from generation to generation from the ancestor of the Batak tribe, and still exist today. Let's look at the Batak tribe in the Tortor Batak and Gondang Batak. Saya sekarang bersama beberapa orang dari Desa Takon Naga. Baru merpaungnya si Jabat. Baru merpaungnya si Jabat. Satu lagi tuh. Ini baru Siregar, baru Marga si Jabat. Baru Siregar, Marga si Jabat. Itu teman-temannya saksikan terus semua di sini pada YouTube channel.